India Assembly session ani nila CM in chiang takin aron sila hangal kale dolila atang kan soi du chu sina khan hasek bial member zom takin aron zon kha tuna hian kan MLZ nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poimoni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania tichuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thena ngai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai deu chuan disqualify lo nga thunei na nei tu kan speaker hiani kha han soifia a try in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bochia a disqualify it is qualified in the dan kha kan house leader hian min lo sela ba thaw speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan kai noi chen ni lova azo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule ta chu union list concurrent list state list so na dai ani til hi ria chian de wa tha Speaker, district council khachu thu oilo ti khachu omlo nia Speaker, please. Point of clarification. District council chuan CCB rules kan nei ve MDC le MLA te MDC le MP te akop the ani ti chiang ti giak chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu abo chiang e chelo ti kha governor na phedua chu wang chuan in soifia na chan sa pe ni ti chuan to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni danan bo che chuan ale ni he subject hi soi lo bom khop ma ni thil hi ani dan riat zel ta hi tha ne kan house leader sen khanin thil pakhat kan riat tu chu tu ra kan soi pol deu leka office of profit chungchang le dual membership chungchang khania office of profit a chuan governorin a enanga thutluk da policy mai lawanga election commission of India ngai dana zot turni ti chuan governorin a thul le thati a case zirin a case an enanga he disqualify omani ti chuan disqualified he tu chu governor ani amara chu dual membership chungchang a chuan kini khan disqualification of members act 1975 kan nei ni khata khan exemption list chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni theni ti ani ma se 1986 khan amend nia chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thak thlengin chief executive member in executive member tina thak thleng ani chuan 2006 khan amend le ania kha principal act 1975 act article 4 kha a delete tani au omit tani dual membership ni theira kha pai saktani ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house te kan ron du chu heng thil omsania keni na voina kan soya danglam lo thei ani lowa chu wangin akal kong akal mek ngai la office of profit chungchanga ngai tu chu gaf norania ngai tu mayang chutiangin dual membership chungchanga ni pon akong zo maya chu wangin kan soi kha beng warnan mangila du tokila thain kan ringa tin member te kan ngel le du chu atira ka siang khan wen hi business kan nga khop mai business pariat pasari pariat lai mai kan nia chu kan kal deu zum angai dona kan ni fiat thiam tlang angai dona ni tunami ang khan voinia anin nial dan le an thom zia chu chiang takin na riata
tụi nó là chọn cần đủ tộc nga mình thấy tụi lệ mình ngay thấy tụi tê không ai mình lâu like cả mình lâu subscribe cả mình lâu theo sắc thìn ở vàng in chung hạ cái lòng tắc rất rất anh ấy